دروس الأخلاق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. هذا نباك ويسنو ابن القيم رحمه الله إكاليغ فانوغي الروح فتوغا بيان كروا فواني نباك ويسنو مكي أي أميهجه ميستكونا مدوغا نباك ويسنو من فرالومي نوات إباميهجه ಗಾತಿಮಾಗ ಮೀಹುನ್ನ ಎಕೀಗ ಉಳೆ ಮೀಹುನ್ನ ಮೆದುಗ ಅಬದುವೆಸ್ ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಹಿತುಗ ಎಮೀಹುನ್ನ ದೇತೆರೆಗ ನುಬಾ ವಿಷ್ಣು ಹುರುಮೆ ಬಿಗಂ ಇತುರ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಕೀರಿತು ಕುರ್ಆನುಗೆ ಸೂರತ್ ಆಲ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಗ ವಹಿ ಕುರವ್ವವಣಿ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الله تعالى مي آية باوالبي أهدو هنغرامة فهو نوتا أهدو هنغرامة ميدانوغا صحابي بيكالونا لبيغن دي هتام ويري وغتو كولوغا وغتو صفاكو دبومون بيانكو دبومون وغتو هنغا دي كنتتا ekalaange wahi korbe mi ayatuge maanaga wani adi ef fahuga Allah Taala tiya bami hunge macca madu ninje bawa levviye amaankamekkamuga adi ehem bayaku ebami hunge amilla nafsutaka ani amerikan hodafikan kashaware ebami hun Allah Taala meduga haggunum visnume visnamun diye ebahi nubahi kurumakun hi kuramun diye e kombayetto Allah Taala mi bayan ko devwani munafiqunge wahaka ebe amihun mi Vishnu ebe amihunge mi Vishnu maki jahiliya Vishnu mekkan Allah Taala bayan ko devwani tafsir ilmu eri mi ayatuge tafsiruga vidalu ifawani munafiqun Vishnu mun diyei no ebe amihun hi kuramun diyei Allah Taala den ekalange nabiyaya nasrunu devwane kama Allah Taala imtihanu kurimati kurevvi ekalange evves hikumata kattaka nunka adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu gatulu wegen daane kaman ebe mihun hikuramundiya enkamun ebe mihunge agida balikashikan Allah Taala mi ayatuga bayan ko devwani ei ebe mihunge visnun adi ebe mihun ehi kurumge sababu den surat hujuratuga Allah Taala wahi kurawani ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithmun e imam vejje mistakunne gina hi kuruntakun tiyabamihum durheli washe hama kashawarun ebba hi kurunta ki faafayke ibn kathir rahimahullahu mi ayatuga tafsiruga mitaga ba'd maana kurawwa fawani mitaga ba'duge maane ki arabi bahun ebba kamuga vias warabbawaru hi kurunta ki faafa ekkan Allah Taala mi ayatuga bayan kurawwa kan ibn kathir rahimahullahu ekalege faanuge tafsiruga vidaluwani den ekalege faanuge tafsiruga ekalege faanu gennawa fawani ibn umar radiyallahu anhuma ge riwayatuga ekalege faanu ibn umar radiyallahu anhuma vidaluwani edduhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam minbaran ara wadagen warabbaru adaku nida ibbeviye madina ge ahlu werinna mukhatab kurevviye e emihegge dulun islamuwe iman terikan emihegge hita nufora mihaye la tu'dhul muslimin tiyaba mihun muslimunna undagunu kurashe adi tiyaba mihun muslimunge aibutan hoda eme mihun kurani kon kametto bala ekankamuga mashghulu nuwashe hama kashawarun efada mihegge aibutan Allah Taala hoddawa maane ki Allah Taala ebe mihunge aibuta faalu kurawwa ebe mihun fadihek kurawwane adi efada mihen emihegge geega
nuwata emihen ule tanuga foruwigen wikamuga nuwata emi etanegge meduga wikamuga wiyas Allah taala efada mihe fadihek kurawwane den mi riwayatuge fahokoluga ibn umar radiyallahu anhuma eddo kaabaya ballawa vidaluwani tibaage mativeri kamaye tibaage wahuge miiru kamaye namaves muslimegge le nuwata muslimegge maqam Allah taala ge hazratuga tibaye vure mativerigen ve mi riwayatun nuwata mi tafsirun algon mennan engigen dani muslimegge le nuwata muslimaki Allah taala ge hazratuga waram mativeri maqame devifawa mi hekka algon men eba jehekan algon menge visnu nuwata hituga miwa hi kuruntan algon menge ahunna meduga rangalu kuran sahihul bukhari ga abu hurairah radhiyallahu anhu riwa kurawwa fawani nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurvikama iyyakum wadhan tiyaba mihun hi kuruntakun durheli washe fa inna dhanna akdhabul hadith hama kashawarun gina hi kuruntaki emme doguweriwegenwa nuwata emme doguwegenwa wahakai wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu wa kunu ikhwana mane ki tiyaba mihunge ekaku anikaka deterega jasus nu kurashe adi anika behe gotun dekeve wahakatan hoda no balashe adi ekaku anikaku deke ruliweri nuashe adi ekaku anikaka ahunta ekamuga tiyaba mihun washe emme fortames mi hadis ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurawani hir rangalu kuruma eba mihun emihegge akhaya deterega deke go rangalu kuruma e fahuga mihuriha hewamalek kuruma demves bukhari ya muslim ga aswa war matiwari hadis ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge wahaka ummul mu'minina safiya bint huyay bayan ko devwani ekamana vidaluwani eddo nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge miskituga yutikafan hunneviye den timan kamana ekalege faanuge gata ziyarek kurime regandu adi ekalege faana wahaka dekke umaffahuga timan kamana giya emburi wada gannowan teduwime ewagutu nabiyya sallallahu alaihi wasallam mes timan kamana ekuga timan kamana giyalla dinuma nabiyya sallallahu alaihi wasallam teduwe wadagan hingeviye hingawafa giyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wada gennavi magumatiga e manzaru mi fennani ansariya bekalunge tereng debe kalunna feni wadagen e debe kalunge hingun avaskollevi namas nabiyya sallallahu alaihi wasallam e debe kalunna gwalawwa hadis korwi furatamanum ves ti debihum iha madokollash timan kalege faanoge gatuga mi huri anghena eki safiya bint huyayye mane eki timan kalege faanuge aimbeke den mi kamamedu nuwata mi khabaru nabiyya sallallahu alaihi wasallam devvumun ekama ajabuwe mi debe kalun emme furtamawes vidaluwi subhanallahi mi kama ajabuwe mihem vidaluwu nabiyya sallallahu alaihi wasallam anikkaves jawabuga kalege faanu vidaluwi hama kashawarun shaytana insana ge le dawru kura fadan enage gaga dawruwa munde shaytana ge waswasta mi hadisun algon mennan engigen dani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ambikamalunna ekalege faanu kurawwa ihtiram devana kamaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu ge sahabi be kalunna kurawwa rahuma ebe kalunge hituga evves kahala shakke nuwata waswahe wanama ekantatta filuwwa levvika timmana kamakan algon mennan engigen dani sahabi bekalum ves biruweti wada gannawakan e bekalunge hituga nabiyya sallallahu alaihi wasallam meduga nubakon echen hi kurma medu nubaku visnuge sawbun nuwata em muslimaku ani muslimaka deterega nubakon hi kuram feshumun adawetterikam faalu wegende adi ekaku anikakan ecche hikiya akhulauge gotun mujtama tereya fasada feturigende adi hama ehemme nuba emihegge visnun Allah taala meduga goskoffinama emihegge agida ves balikashivegende algonuge duwaeki algon mennaki algon menge khaligu Allah taala meduga
hiyoko visna alungonu menge ahunna deterega hiyoko visna baikamu gawu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Allah. Dhuroosul Akhlaq.